إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وارتقت على طاعتك وتوحدت على نحوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم ربطها وأتم التلاوة سبلها واملأها بنورك الذي لا يحضر واشرح سبلها بفيض الإيمان بك يا الله الكرام المتهوي hati ini telah berkumpul ke kasih kamu bertemu dan takut padamu bersama mengikuti dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendoakan menyokong syariatmu maka eratkanlah dan ikatannya tukarkan kemaslahan hati ini tunjukkan ia jalan yang sebenar limpahkan dengan cahaya rahmatimu kita benar-benar telah dengan iman Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa tabat ala ta'atik وتوحدت على يهودك وتعاملت على نصرة الشريعة فواسق اللهم بطاعتها وأدم منتهى وبها سبلها واملأها بنورك الذي لا يفضل واشرح سبلها بفيض الإيمان بك يا الله hati-hati ini telah berkumpul karena kasih kamu bertemu dan bertemu satu mengikut dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendoakan menyokong syariatmu maka eratkanlah akan ikatannya tukarkan kemaslahan hati ini menunjukkan dia jalan yang sebenar limpahkan dengan cahaya rahmatimu tetap benar-benar kenapa tandanya